Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udakuyemo kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 13 z'ukwa 12 2024 tuje mu makuru yacu mu Kinyarwanda yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mugezweho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama muri amahoro. Muraho neza mushakamba murakomeye. Yego turashima Imana. Mwaramutse neza. Twaramutse neza namwe ni amahoro? Natwe ni amahoro ariko ndumva akavura kagiye kugwa. Bimwe byo kuvuga ngo ntawizera ikirere. Ntawizera ikirere byo gihinduka buri mwanya. Ariko ikiriho ndumva atari akavura gakanganye. Cyane rwose. Reka twinjire mu makuru yacu mushakamba. Ingingo z'amakuru tugiye kuganira ku mirwano y'amabombe muri Kasehe na Ruofu. Yego. No kuvuguruzanya kw'abavugizi ba FRDC muri Nord Kivu. Twongere tuganire kuri FRDC na Nyatura ibyo baboneye kuba babonye uruva gusenya muri Masisi muri ufamando ya mbere n'iya kabiri. Yego. Aho ni mu bice biri hagati ya za Kibabi na za Gatoyi hirya ya Rubaya. Yego. Turebere hamwe abanyekongo babaza MONUSCO icyo imaze muri Kanyabayonga igenzurwa na M23. Barabyibaza cyane. Ubona MONUSCO iri mu gace kagenzurwa na M23 ihafite ibyicaro ihari. Noneho bakwibaza icyo MONUSCO irimo gukora hariya. Yego. Ikindi turumva bombori iri hagati ya MONUSCO na Amnesty International. Yego. Reka tudatinze rero. Yego. Twakomeza? Twakomeza rwose. Ariko hano ndumva imvura irimbanije. Ndumva irimo. Sinzi niba itaza kuturogoya. Ntabwo iturogoya. Yego. Turebe imirwano y'amabombe rero muri Kase na Ruofu. Yego. No kuvuguruzanya kw'abavugizi ba FRDC muri Nord Kivu. Abo bavugizi tuvuga nta bandi ni Lieutenant Colonel Njike Kayiko na Lieutenant Rigani Mbuyi. Mushakamba ibi bintu by'imirwano hariya wabikurikiye bimeze bite? Amabomba aravuze ubuhuha bwana Sentama. Yego. Aho nujya ku mbuga za bano banyamakuru batandukanye bavugira Kinshasa urasanga bemeza ko ngo Kasehe ngo basa naho bagiye kuyifata, ngo Ruofu ngo bayisubije, ariko si ukuri. Ahubwo barimo batera imbunda mu misozi iri kure, ariko ishobora kuba imbunda ihateretseho irasa kure, ishobora kurasa Kasehe ikaba yanarasa muri Ruofu. Rero barimo barasayo ku buryo bukomeye cyane babombarida. Bamara kubombarida bakabwira ibitangazamakuru biti mwandike muvuga ko twagezeyo turi kuharwanira. Ariko icyo cyabayeho. Ariko bwana Sentama ngira ngo nawe urabizi ngo hari na BM baherutse gufata, intare za Sarambwe zerutse kubambura ubwo zabatwikiraga zimwe mu modoka za pick-up za FRDC. Iyo ngo yari ije ari hakaharabutaka ngo izagenda arasana za Kirumba hose. Mushakamba uko bimeze hariya nkunze gutanga urugero wenda kubazi Kivu y'amajyaruguru hano za Masisi. Urabona FRDC hari igihe yajya gishinga BM hariya hitwa Mugunga mu nkengero za Goma. Yego. Ikarasa yigeze irasa, hari inka zapfuye ahitwa Bunyori. Ahitwa Bunyori rero kuva Mugunga kugera Bunyori ni urugendo rurerure cyane n'ahantu. Yego. Ni nk'ibyo rero irimo gukora hariya. Ni ukuvuga kuva Mugunga uramanuka kugera mu Isake ushobora kugenda ibirometero bigeze nko mu 10. Kuva mu Isake ujya Mushaki ugenda ibirometero bigeze muri 23. Ubwo bibaye nka 33. Aha, noneho kuva hariya Mushaki ujya Bunyori
ushobora kuhagenda ibirometero biri nko muri hagati ya 13 na 15. yego, urumva teranya ibyo birometero byageze muri 50 imbunda rero bayishingaga mu gunga, ikagenda ikarasa ubunyori. hari n'inka zigeze gupfa twabonye mu mafamu, yego, abantu bazi hari ubwo barabyumva. ahandi naho rero baraza noneho bagashinga imbunda kure nk'uko nguko, bakarasa aho ngaho. noneho ntabwo bavuga ko barimo kuharwanira, ahubwo bo bahita bemeza ko bahafashe. yego, bagafata videwo za kera bahari, akaba arizo batambutsa, bo bagahuza amajwi n'amashusho bakavuga bati twahafashe. yego, Mushakamba nagira mubwire ibintu bibiri bamaze kubonera hariya bibi cyane, ku buryo uramutse uri FARDC wavuga uti reka mpagarike ndekeraho kurwana natsinze. yego, haciye uyu munsi ni uwa kabiri, bagufatiye imbunda ya BM urabona ko igenda ku modoka. yego, imwe irasa, twavuga igihe narasa n'ibibombe bigiye kumera nka misile, rokete zimeze nka misile. yewe ubundi ni balistike kabisa, misile biturika. noneho bafata Land Cruiser ebyiri, imwe ijya imbere indi ijya inyuma. yego, bazizana hafi ya Kasehe. noneho M23 irabimenya. yego, icyo yakoze ni iki, yabateze ambush. turumvikana. yego, noneho imaze kubatega ambush, baragenda yaciye umuhanda, barinjira. binjiye aho bagombaga kwishyira, ariko ubwo ni ahantu haba hitaje Kasehe kugira ngo barase Kasehe bari kure, batahegereye. ambush irabafata. yego, ibafashe irabarasa. Land Cruiser imwe irashya. abandi bavamo bariruka baracika, hapfa babiri, hapfa aba FARDC babiri. Land Cruiser irashya, indi barayifata, bafata na BM Mushakamba. ako urumva ni agatendo, kuko iriya ni imbunda ihenze. kandi ukurikije amakuru ko yagiye atangazwa, iriya ni BM ya kabiri babambuye cyane rwose. ni BM ya kabiri nzima. akandi gatendo kaba kuri, hari umusozi twavuze, bahagararagaho bagasheringa Kaina. yego, ngira ngo urawibuka ni Kitobindo. Kitobindo aho basheringaga hari abasirikare 300 ba FARDC bahari, bayobowe n'umusirikare w'umugwandofone witwa Gakuru Innocent. yego, w'umukoroneri. abo bagotewe Kitobindo ntibashobora kuhasohoka. babuze bakira nayo bamenye. ejo haje bimwe bita musada kubatabara, hakubitwamo 25 bagwa. abandi bariruka bakizwa n'amaguru. abandi bariruka. uyu munsi hari ngira ngo ni uriya Kasikira. Kasikira Kabundi we yamenye ubwenge ariruka. yego, Kasikira n'uwitwa Kabido. bagoteye ahantu, nibahikura ntabwo bazagaruka ku rugamba. bazaba nka nuza nka Guido. baririrwa babeshya. Mushakamba ngira ngo mu mwanya twarimo tuvuga ibyo bavuga ngo bafashe Kanyabayonga, mu mwanya bakavuga bati MONUSCO irimo nitubwira ikirimo ikoramo kandi tutahagenzura. ko bahagenzura MONUSCO barayishaka wiki. si cyo kibazo se. noneho uyu mwanya basohoye inkuru. yego, isekeje cyane. ngo Recolline environnante de Kirumba on signale l'entrée de Wazalendo 14h16. ubwo haciye iminota 30. yego, ngo aba Wazalendo ngo bamaze gufata imisozi yose igose Kirumba. ariko umenya Kirumba ibagaburira.
iyo bayivuze rwose Kirumbi umenya barara mu kabari bamwe. urumva rero ko ibi byose ni intambara y'amagambo na biriya bya ruwofu ngira ngo wabonye amafoto bagiye bagaragaza. ariya mafoto amaze igihe kinini ntabwo ariko bimeze, amakuru ari kumwe twayatangaje, ngira ngo duheruka gutangaza ko ruwofu yabaye 23 bayigabanaga nayo ariko yabakuyemo bariruka baragenda. Oya ni nkuru y'ejo bundi kuwa gatatu nabonye nuza yarabyemeje. Yego. Ni iki gitangazamakuru cya Monisco cyitwa Radio Kapikani nacyo kirabavugira. Yego. Cyarabyemeje rwose ko ruwofu yafashwe. Yego. Nubwo bayisheringamo bakahita babwira Okapati mwandike ko twayisubije. Yego. Ariko nta kuyisubiza, ngira ngo bose bari mu myobo. Yego. Sinzi niba waba wakubiswe. Ruwofu waherutse ngo no kukubitirwa kapiteni. Barakubiswe cyane. Arirukanka agenda nkacira umwami yataye inkweto. Ni amakuru rwose ndumva narayakiriye ejo. Bavuga ko ruwofu rwose bari gukubitwa bikomeye cyane. Bamerewe nabi cyane. Arega nabo barabizi za Sarambwe zirakubita ntabwo zibabarira cyane. Zikubita nta mijenjeko. Ngira ngo ikindi abantu bagomba kumenya kibi binyoma. Yego. Ejo n'ejo bundi twarabivugaga ko Kisekedi arimo kubyigamba. Yego. Avuga ati babashimira. Yego. ngo nawe nuza ngo bisubije ibice. Yego. Ariko wareba ku makuru aturuka kuri flow y'urugamba ukabibura, ariko mu bitangazamakuru byabo ugasanga biravugwa. Yego. Byose bikorwa ku bw'umugambi wabo na Kisekedi. Yego. Cyangwa kugira ngo babeshye Kisekedi akomeza abaha amafaranga y'intsinzi yo kubashimira. Mu makuru rero gutangaza hari wabonye ubuhamya bw'umuntu buvuga ko umuntu kugira ngo basobanure imikoreshereze yari amafaranga. Bahimba biriya binyoma kugira ngo basobanure imikoreshereze yari amafaranga. Yego. Reka mpite nkohereza iyo nkuru y'umu FDLR ahubwo umwe nakubwira navuga ngo ni kapiteni. Ni FDLR witwa Ndayambaje. Yego. Ndayambaje rwose ngo yarakubiswe ajya kuvurirwa i Butembo. Inkuru yakugezeho? Ndayibona inkuru iravuga ngo un colonel FDLR répondant au nom de Ndayambaje qui était avec les FARDC Wazalendo à Ruwofu a été grièvement blessé. Il a été dépêché à Butembo pour des soins. Mushakamba uyu yakubitiwe rimwe na Gihayima. Bakubitaga amajyepfo n'amajyaruguru bahondahonda. Ngo umukoroneri w'umu FDLR witwa uzwi ku izina rya Ndayambaje warimo arwana hamwe na FRDC na Wazalendo i Ruwofu yakomerekejwe cyane bikabije. Bikabije. Bamwihutanye ku bitaro i Butembo kugira ngo avurwe. Urumva rero ahakubiswe koronere rubanda rugufi ruba rwahatikiriye. Ya migirigiri bibi kumugenda hafi. Ba soldat de deuxième classe babashize. Abarasiyo yabo baba bayibonye mbere. Mushakamba nubwo tubiseka ariko birababaje. Kibazo se ko aribo bijyanye ku rugamba ko atari twe twabashoyeyo. Ko aribo bateje ibibazo hariya. Ni hari uwitwa Canisius Munyarugerero wahoze ari umuvugizi wa M23. Mushakamba uriya mugabo ndamuzi ndi umwana, ndamuzi ndi mukuru. Uriya mugabo ndamuzi ni wabo mu rugo rwose, ndamuzi cyane. Ubu hawe izindi nshingano ibonagana. Wenda nananyumva iwabo ni mu nteko. Yego. Ntabwo ndengejeho ibindi. Yajyaga avuga ngo nibawote nibo bawucanye. Nibo bawucanye. Reka bawote rero. Ntabwo bizaborohera habe nambe nawe za Sarambwe basanze zitoroshye.
ibinyoma byabo byo bikomeje kuba byinshi, nahoze mbona muri za nzangano zabo n'u Rwanda bafashe video utamenya aho yafatiwe y'abantu bari abaturage abasirikare bari kwirukanwa n'abaturage barangije bati RDF iri kwirukanwa Mozambique, kandi rwose wareba uniform si ya RDF, oya n'agace bavugaga ntikageramo Mushakamba. yego nk'uko bakuvuga wenda reka turebe mu Rwanda, ni nk'uko bavuga ngo uri Rusizi kandi uri Nyagatare. amabendera ari ku myenda yabo nta si isa y'u Rwanda, ariko bakandikaho gutyo. Ni ikigaragaza nyine interahamwe FDLR zarakwiriye ziri hirya no hino, propaganda yabo bayirengeje muri Congo bayijyana no mu bindi bihugu bya Afurika bitandukanye. Mushakamba propaganda yabo uzayitinye muri biriya bihugu byo mu majyepfo ya Afurika, za Zambia, za Mozambique, za Botswana, biriya bihugu biriya kumanuka kugera Afurika y'Epfo. Yego. Bafiteyo abantu cyane. Ngira ngo mperutse kuganira na retired Colonel Augustin, niwe watubwiye ukuntu bagiye bakubitwa mu cyagihe cyabo cy'ibitero bya Gicengezi, noneho bamwe bagahitamo kujya bambuka bakajya za Zambia, za Mozambique no mu bindi bihugu higiyo. Abo ngabo rero baragiye ni nabo bagiye bagiza bazura za FDLR, kuko ngo igihe yari ariri babonye yafatiwe ibihano, bashatse Kabila yashatse kubiyungaho nanone igihe bakoranaga na Kabila. Icyo kintu bahise bakora, bahise babandi bari higiyo bazana izindi mbaraga, ariko bisa nkaho FDLR ariri yasenyutse. Baraza batereka twubake bundi bushya, twubake umutwe ukomeye, tureke kwitwa riri twitwe FDLR, kugira ngo tutazahura n'impamvu z'ibihano twafatiwe n'amahanga. Mushakamba rero ibyo byabaye icyo gihe, n'uyu munsi barimo kubikora hariya muri Kivu y'Amajyepfo cyane rwose. Uraza kubona biswe irindi zina biri hafi. Rwose reka tubitegereze, biri hafi cyane. Twegere Bufamando. Tujye mu Bufamando. Mu Bufamando rero ukabyarawe ni ahantu haba amateke aryoshye. Mu Bufamando ni igice cya Masisi ariko kigaruka muri biriya bice by'epfo. Yego. Habaho Bufamando ya mbere na Bufamando ya kabiri. Ubundi mu Giswahili baravuga ngo ni Ufamando. Abavuga Ikinyarwanda bakavuga ngo ni Bufamando. Hariya rero abaturage bita Abatembo. Yego. Abatembo niho batuye. Ubwo abantu tubakure mu rujijo, kuko bumvisha Abatembo bahita bumva na Butembo, bagashaka kubihuza. Butembo iri muri Grand Nord, Abatembo baba hariya hepfo kuri rya shyamba rya hariya. Noneho rero Bufamando ngira ngo uko bimeze barwanye, hari ibice M23 imaze kubafata no kubafatana yabambuye. Yego. Ngira ngo ikandebe niba bafite inkuru harya ntiwayimpayeyo. Yego nayiguhaye rwose mu kanya gatoya. Inkuru iravuga ngo M23 ifasha agace ka Nkokwe. Nkokwe urenze hirya Rubaya, hirya kure. Yego. Hirya urenze za Kibabi. Rero hari Nkokwe hakaba iwabo wa mudepite Mushakamba, hari umudepite wakanyujijeho hariya niho avuka. Ndayishimiye cyangwa Nuza? Ndayishimiye Justin. Justin niho iwabo. M23 rero ikaba imaze gufata iwabo muri Nkokwe. Yego. Hari n'abantu bajya badukurikira benshi bo muri Nkokwe. Turabasuhuje cyane. Barahari benshi tujya tuganira. Bimaze gufata ahitwa Bukuba na Mutuza. Bahateye baturutse Remeka. Yego.
ibyo bice biri muri segiteri ya Katoyi groupement Ufamando ya mbere na Ufamando ya kabiri. Abo bahateye abandi bahungiye i Gatoyi muri centre, ariko M23 ikomeje kubakurikira. Abahateye ni Nyatura yo kwa General Kigingi na Delta. Nyango Kigingi uramwibuka, n'umwe bigeze kohereza abagenzi bamwohereza kujya kurya amateke. bavuga bisa mwibuka rwose. Nguwo urumva ko bigerejeho barakubitwa, none bahunze bagannye Gatoyi. Ariko hari n'abahungiye za Karehe. Karehe urumva nk'aha muri za Remeka. Remeka ashobora kumanuka ajya muri Karehe. Hari umuntu wambwiye yego ngo bari bagiye Gatoyi centre usibye kumanika amaboko nta kindi n'ishyamba. Ariko n'ahantu heza, haba ibiryo, haba ubworozi bw'inka, hameze neza, uretse ko kubera kurwana abantu ntibabone umwanya wo kuhakora neza, hagiye hasubira inyuma. Intare n'izihabasanga no kumanika ndaza gushaka amafoto ya Gatoyi, hari umucuti wanjye ujya yagira. Ndaza kuyagusangiza mwereke, ni ahantu haba inka nziza cyane, heza n'ibiryo cyane. Byiza cyane. Ariko umuriro ba wose nyine ba wose, urumva ko ibirindiro bya M23 bikomeje kwaguka. Ubwo rero cya kizere cyabo cyo kwigarurira Rubaya kirimo kirayoyoka, kirarangira. Kuko kuva bafatanywe kariya gace nta kundi kugera Rubaya rwose, barimo barabigizayo cyane. Rubaya bayibagirwe. Buriya abasigaye, buriya nkurikije ukuntu hateye, bishobora kuza kugarukana noneho igice ahitwa Ikarambi mu Bugabo, Byototera na Masisi centre. Aho ngaho niho haba hasigaye, naho ushobora kumva rero, kumva umuriro nabo bagiye kuwota mu gihe gito cyane ko hari amakuru ariho bajyaga bagira indege zizana ibikoresho. Hari ngo yajyaga, buriya niyo mpamvu Pinga yacecetse Mushakamba. Buriya impamvu igice cya Pinga cyacecetse ukumva ntibongeye kurwana, ahubwo byimukiye za Rubero. Buriya hari indege ngo yabazaniraga ibikoresho, yari imaze iminsi ngo yarapfuye, MONUSCO ngo niheruka kubafasha, barayikora. Iheruka kubafasha, indege irakorwa, none ngo indege navuga ko yazutse, niba nabivuga ryo, yatangiye gukora. Yego. Ubu ngo yatangiye kongera kumena ibikoresho hariya mu bice by'epfo ya Masisi, za Nyabyondo na Rwashi. Ibi bivuze ko rero urugamba rwariya rushobora gutangira. Noneho n'Ipinga hari haracecetse, ngira ngo uzi igihe hamaze. Yego. Naho hashobora kongera kubura imirwano, kuko ibikoresho byatangiye kongera kuza. Indege ngo irimo irabikura Ikisangani. Iyi ndege rero hakaba hari indi noneho ngo iva Kavumu, igatanga Kavumu ni hariya ku kibuga cy'indege ahagana i Bukavu. Yego, Sud Kivu. Noneho ikabitanga kuri uriya murongo w'urugamba, uriya ibice bigana za Numbi, bya bice by'inyuma ya Ngungu byose, kuza za Karungu, kamanuka za Minova. Yego. Ibi rero icyo bivuze, hashobora kongera kubura imirwano hariya. Birashoboka cyane. Imirwano ikongera ikubura. Ibyo ngibyo byo birashoboka, biri hafi cyane. Iyo batangiye gutanga ibikoresho kuriya, imirwano ibiri hafi, ngira ngo intare za Sarambwe zirabizi cyane. Nituze kwiyibagiza ivuguruzanya ry'abo bavugizi. Abavugizi ba FARDC. Abavugizi ba FARDC rero reka nabo tuze tubagereho. Abavugizi barimo baravuguruzanya. Abavugizi bavuguruzanya ni Njike Kayiko. Wavuze ko yabonye Hakizimana mu bo Iringoma yafashe. Yamwise umushumba w'inka ngo hariya za Rucuru.
yamwise umushumba w'inka ngo ni umushumba w'inka bafashe ngo bamubwire ibyo aza kuvuga. Noneho nyuma uriya wundi witwa Rigani ukorera muri Grand Nord, yego, ni ukuvuga Rubero na Beni, bakavuga ati M23 irimo irakorera iyicarubozo abasirikare bacu yafashe, none ikabategeka ibyo bavuga. Bivuze ko nubwo ibyo ngibyo atari byo, ngira ngo wabonye bantu ni bazima ku mubiri, ni bazima muri morale, yego, baravuga bemye, nta kibazo bafite. Abagabo uko babonye rwose, njyewe nabonye nta kibazo bafite, ahubwo ubona ko batuje kurusha uko bari bameze bari muri FARDC. nanjye nibyo nagiye kuvuga, ni urabona batekanye, bameze neza, bafite morale, bitewe n'uko bashobora kuba mushakamba baruhutse kota wa muriro. Yego, barimo bariruhutse. Wabonye ko nta kibazo bafite, ariko undi akavuga ati babakoreye iyicarubozo, babategeka n'ibyo bavuga, abandi babivuga bimeze nko kwigura, ariko akemera ko ari abasirikare babo. Icyo ni cyo ubundi gikenewe. Buriya rero icyo twakwemera, yego, mu mikorere ya gisirikare cyo kimwe n'izindi nzego, haba icyo bita ifasi. Uriya Rigani fasi ye ni hariya bari abantu bafatiwe. Yego, Kayiko ameze nk'umuntu wivanze ajya mu ifasi itariye, ariko ashobora kuba yananacanganyikiwe kubera intambara yamuzonze. Ibi rero njye mbona icyo twakwemera bimwe mu byo uriya Rigani avuga kurenza uko twakwemera ibyo Kayiko avuga. Oya, ni nawe uri kugaragara, yanifashe video kandi bigaragara ko ari no kuri flow y'urugamba rwose, yahetse imbunda rwose, bitandukanye n'uri gukorera muri biro, yaba ari muri biro, yaba ari hanze y'igihugu, yaba ari Kinshasa. Ntiwamenya aho yabyanditse aherereye, kandi birazwi ko yahabutse, ashobora kuba yararwaye trauma kubera inshuti ze zashiriye kuri uru rugamba. Yego. Ubwo rero tutagiye kure, hariya rero bari abasirikare ni aba FARDC rwose, nk'uko Rigana bivuga. Kuvuguruzanya kwabo rero nako kukagaragaza ko FARDC yatakaje benshi. Yego. Kandi kikabagaragaza ko ibyo batangaje bindi nabyo ari ibinyoma. Ibyo batangaza bindi bashinja M23 cyangwa bavuga ko hari aho bafashe, niba nabo bafashe babivuguruzanyaho. Yego. Yego. Ndumva twajya no ku yindi ngingo niba nta twibagiwe. Iyo ngingo ngira ngo twari tumaze kuganira kuri iyo mu bufamando. Turebe rero hariya kuri MONUSCO Mushakamba, abanyekongo baribaza icyo MONUSCO ikora Kanyabayonga igenzurwa na M23. Ubundi abanyekongo ngenda bakunda n'abana beza. Yego. Buri kintu baragikurikirana. Yego. Nta kibacika pe. Yego. Kuko urumva ari niba MONUSCO ivuga ngo iri kufatanya nabo. Yego. Iramara iki mu bice M23 igenzura? Yego. Gusa nanone ukibaza kuki babivuze uyu munsi mu mezi hafi 6, ahubwo se na 6 gusa, hariya ni hafashwe za Kanyabayonga zafashwe mu kwa 7 gutyo, mu kwa 6, mu kwa 7. Yego. Mu kwa 7 yego, mu kwezi kwa 7 gutyo. Rero urumva ukwa 8, ukwa 9, ukwa 10, ukwa 11, ukwa 12 amezi 5 arashize. Kanyabayonga, Kirumba, Miriki, Kayina hafashwe. Ukibaza kuki babivuze nyuma y'amezi 5 kandi MONUSCO n'ubundi yari ihari. Ni ikibazo rwose. Gusa nanone ikibazo cyabo gifite ishingiro kuko biratangazwa na societe civile. Yego. Aho iri kubaza MONUSCO ikiri kumara Kanyabayonga mu bice bikontororwa na M23, bimaze iminsi bikontororwa na M23 kandi igakomeza ivuga ko ifatanije na leta kurwanya M23. Yego. Usibye iyi societe civile mu rujijo, natwe turi mu rujijo, ubundi baramara iki hariya? Ariko bo ko babisobanura, bavuga ko barimo barafatanya ngo na ya mekanisme ya verification
rya tsinda ryashyizweho ry'igenzura ngo mu rwego rwo kugenzura ngo ihagarikwa ryo kurwana. iriya ratsinda ze ko nta MONUSCO irimo bajemo bate? bajemo abavumba. ni ikibazo gikomeye cyane, bajemo gute muri iri tsinda? ntabwo bariya bantu ntabwo tugeze tubabona muri Angola, nta n'ahandi bari muri yewe n'igoma ku munsi nuza nduhungire hajyayo we na Kayikwamba bahurira igoma ntabwo twabonyemo MONUSCO. ariko yihuruje muri ibi bintu gute, cyangwa uri kubyitirira gute? nanjye binyobere mushakamba, ni ibintu umuntu ashobora kwibaza ko sinzi uburyo babizamo, umuntu arabyibaza bikamuyobera. iyi MONUSCO ibyayo rwose ni akasamutwe. dukwiriye kubyibaza na bariya abaturage ko babyibaza koko. ikiriho barongera bayitera amabuye. ariko twebwe icyo twibaza ni uburyo iza muri biriya bintu by'amasezerano ya Angola, ibiganiro bya Angola. yego ko nibyo bitumvikana ukuntu izamo. ahubwo reka twongere turebe ejo bundi FARDC imereye n'aba abashoferi. yego nizere ko igiye no kwataka MONUSCO. bariya abashoferi bamwe yagiye gufungira ibeni, ivuga ngo ko bava mu bice mu 23 control bakajya mu byabo ngo barayifasha. ubwo na MONUSCO twizere ko ubwo barayimanika kwiri gufasha yo mu 23. Bintu Keita arayivugira. nakasamutwe neza bazi kuzisaba. bafite uburyo babihurizamo, bafitanye amabanga. yego ngira ngo ntidutinda Kanyabayonga, ahubwo ngira ngo nk'uko mu kanya wari ubivuze ati baravuga ngo bafashe Kanyabayonga, mu kanya MONUSCO ngo irahari bakayibaza icyo MONUSCO iri gukora muri Kanyabayonga. ni za mvugo zabo zivuguruzanya umunsi ku wundi. yego ariko n'ubundi MONUSCO na Amnesty International nk'imiryango mpuzamahanga yivuga rikijyana cyangwa iyoboye iyindi, barimo barahanganye, bari gutikagurana. baratikagurana, ntabwo bumvikana, ntibahuza ku byo bavuga. ngira ngo ibyo bishingiye ku byo Amnesty International iherutse gutangaza. ngira ngo urabyibutsa mushakamba, iheruka gutangaza ngo iki? Amnesty International iherutse gutangaza ko hapfuye abantu benshi muri massacre yakorewe abawazarendo, bari mu rusengero bakicwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagarde presidentielle, bakabarasamo urufaya rw'amasasu hagapfa Amnesty International yemera 102, mu gihe leta ivuga bagera nko kuri 50 gusa, cyangwa se ahubwo bashobora kuba batanagezeyo, ahubwo ikavuga ko muri 50 aribo bakomeretse. rero habayeho guterana amagambo kuko Amnesty International irashinja leta ya Repubulika nako irashinja MONUSCO, ubuyobozi bwa MONUSCO ko MONUSCO yabigizemo uruhare, kuko byavugwaga ko hari amakuru ko aba bawazarendo cyangwa abaturage bo mu mujyi wa Goma bagiye kwigaragambya. noneho muri ko kujya kwigaragambya MONUSCO ngo bariyo ibwira uwari guverineri Lieutenant General Constant Mutamba ko Constant Ndima nako Constant Ndima ko bajya kurasa abo baturage, maze bageze cyangwa bajya kuburizamo iyo myigaragambyo, bagezeho kugira baburizamo imyigaragambyo, ahubwo barasa abaturage bagarika imbaga y'abantu mu mujyi wa Goma. bwana Sentama, Amnesty irabivuga muri aya magambo rero. Amnesty International reproche à la MONUSCO d'avoir joué un rôle dans les événements ayant conduit au massacre au mois d'août à Goma contre les manifestants wazalendo. Amnesty International irashinja MONUSCO kuba yaragize uruhare n'iyicwa ryakorewe ababigaragambyaga bitwa abazalendo. iyicwa ryabo ryabaye mu kwezi kwa 8 mu mujyi wa Goma. Pour sa part, la MONUSCO rejette ces accusations, affirmant avoir travaillé conformément à son mandat de protection des civils.
noneho rero ibi Amnesty International irishinja MONUSCO ikabihakana ikavuga ko yakoze neza cyane igendeye kuri manda igenderaho kuri manda yayo y'akazi ngo irinda yo kurinda abasivili. none zurinda abasivile bagapfa, yarinze abahemusha akazi, yarinze imirambo. ariko ibi ngibi ibi ni byiza, reka abantu bafite amafuti nk'aya jewe yaba Amnesty International sinyicira kari urutega n'ubwo ahangaha yagarutse ku kuri, ariko jewe kugeza igihe itazigera yamagana Kongo muri ririya ribwa ry'abantu nta na rimwe nzayumva. Ariko ahangaha ho yaciye mu kuri, igivuga ni ukuri, ariko hari igihe yakoraga icyo byari byiza. Noneho bareke bajye babihanganiramo kuko bose bafite amafuti babikoramo. MONUSCO yo ibi ngibi Amnesty International yirega ikabihakana, ikavuga ko yakoze ikurikije manda igenderaho yo mu kazi. manda ibategeka kurinda imirambo aho kurinda abazima. Noneho hari umushakashatsi wabo, yego, Selon Jean Mobert Senga, chercheur en République démocratique du Congo à Amnesty International, la demande faite par la chef de la MONUSCO à Goma, à l'ex-gouverneur Constant Ndima, d'interdire la manifestation est allée au-delà des prérogatives de la mission onusienne en République démocratique du Congo. ukuvuga uriya mudamu, ahubwo uriya mudamu nawe abifitemo uruhare, nawe ibingi bazabibazwe, aba bantu azababazwe, kuko ahangaha bimeze nk'aho uyu mushakashatsi arasobanura uburyo yiregura uriya Bintu Keita, yego, nawe azabibazwe rwose. Ahangaha ameze nk'usobanura. Uyu mushakashatsi aragaragaza kwisobanura kwa Bintu Keita. Bintu Keita aravuga ati ibyo twasabye twebwe bariya bararengereye, cyabasabye guhagarika imyigaragambyo bica bigaragambye. twakumva amajwi yabo. Amajwi yabo urayafite? nayakoherereje. Wayampaye? kuko niba hano ashobora gufunguka, reka mbigerageze. Mbigerageze ndebe n'ibikunda ndayakina abantu bayumve. Yego, ndabyibutse ko wayampaye. Reka ndebe nyagereho abantu bumva uko baterana amagambo. Sanga yakini Amnesty International. Yego, reka twumve. Halo? yego. Ahangaha baravuga ko umuyobozi wa MONUSCO ariwe Bintu Keita muri icyo gihe mu kwezi kwa 8 yari yandikiye guverineri wari uhari hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant General Constant Ndima, amusaba guhagarika imyigaragambyo. Yego, reka dukomeze. D'interdire purement et simplement la manifestation, jugeant qu'elle serait violente, qu'il y avait un risque d'attaque contre les installations de personnel de la MONUSCO. Ati yamubwiye ko abahagarika imyigaragambyo kuko babonaga ishobora kwangiza byinshi, cyane cyane ishobora kubangamira MONUSCO, ikaba yakwangiza ibikorwa bya MONUSCO bityo. En contact des preuves et en analysant les détails des déclarations, des écrits et des actes passés de ce groupe politico-religieux, la moindre preuve qu'elle préparait une manifestation violente contre la MONUSCO. Ati kuko batari babashije gukora ubusesenguzi bw'inzandiko
siyo bararyita ngo ni itsinda ngo rya politike rikaba n'iry'idini bariya wazarendo niko batari babashije kubisesengura bibazaga ko bishobora kuza kubangama cyane bikaba ari imyigaragambyo yayindi yangiza ibintu. Considérons que la demande de la MONUSCO envers les autorités congolaises d'interdire la manifestation, surtout en connaissant la manière dont malheureusement les forces de défense et de sécurité congolaises se comportent souvent, nous considérons que cette demande est allée beaucoup trop loin au-delà. Hano baravuga ko ibyo MONUSCO yasabye mu kubishyira mu bikorwa ingabo za FARDC zarengereye. Zararengereye kuko ntabwo babasabye ngo kwica abantu, bo niko babivuga, babasabye guhagarika imyigaragambyo. Ce que la MONUSCO voulait se permettre et en violation du droit à la liberté de manifestation et d'association que les Nations Unies sont censées promouvoir et défendre. Ati ibyo bakoze ni ibintu bihabanye cyane n'inshingano n'uburenganzira umuryango w'abibumbye wiyemeje guharanira. Reka dukomeze twumve n'indi noneho twumve verisiyo ya MONUSCO. En août 2023, la MONUSCO avait reçu des informations indiquant que des manifestations violentes étaient prévues contre son personnel et ses restes. Ati mu kwa munane 2023 MONUSCO yari yabonye amakuru y'uko hashobora kuba imyigaragambyo ibangamiye MONUSCO yibasira MONUSCO. Un risque significatif pour les civils congolais et les casques bleus dans la province du Nord Kivu. En tirant les leçons de situations similaires précédentes, notamment les manifestations violentes de juillet 2022, la MONUSCO avait contacté les autorités nationales et provinciales de la République démocratique du Congo afin de souligner ses préoccupations relatives aux menaces pesant sur les civils et les casques bleus, mais aussi ati MONUSCO ishingiye ku byari byarabaye imyigaragambyo yari yarabaye mu kwezi kwa 7 2023 yari yarabanjirije iyo ngiyo yari igiye kuba. Ati bashingiye kuri ibyo ngibyo bagize impungenge y'ibindi bishobora kuba ko byaza bibangamira yaba ibikorwa bya MONUSCO ndetse n'abasivili. Noneho MONUSCO iza kumenyesha ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'ubw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ko bafite impungenge y'iyo myigaragambyo, yandika noneho ibasaba guhagarika iyo myigaragambyo. Reka dukomeze. sur la nécessité pour les autorités congolaises de respecter les droits de l'homme et d'éviter des restrictions à la liberté d'expression et de manifestation pacifique. En ce qui concerne les événements du 30 août 2023, la MONUSCO a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement afin d'identifier et tenir responsables les individus impliqués dans les graves incidents qui ont eu lieu. Ati mu bijyanye n'ibyabaye ku itariki 30 z'ukwa 8 2023 MONUSCO yiyemeje gufatanya na leta gufatanya kureba no kugaragaza ababigizemo uruhare bose biriya byabaye, ni ukuvuga biriya byo kwica abantu noneho no kubibabaza. Nous engageons à collaborer de manière constructive avec les autorités de la RDC pour remplir notre mandat, notamment en prévenant et en protégeant les civils contre les menaces immédiates de violence physique, en particulier les enfants et les femmes. Ati twiyemeje twebwe nka MONUSCO twiyemeje gufatanya n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugafatanya akaboko mu kandi kugira ngo turinde abasivile, turinde abantu b'intege nke nk'abagore n'abana, turinde tubungabunge n'uburenganzira bwa muntu. Ati ibyo tukabikora dukurikirana, tugenzura, tunagira inama, dutanga ubujyanama ku buyobozi, kandi none tunatanga ubujyanama ku buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ati ibyo bigakorwa mu rwego rwo kurwanya umuco wo kudahana. Ngibyo mushakamba, nibyo ngibyo. Urumva ko hariya naho MONUSCO twavuga ko ifitemo akaboko. yego, Ifitemo akaboko rwose. uko yabihakana kose ntabwo biyivaho. Birimo, harimo akantu. Byiza cyane bwana Sentama, ngira ngo iyo dushyizeho proof zibigaragaza neza, abadukurikira babona ko ibyo twatangaje koko ari amakuru tutihimbiye. Yego. Cyane ko bivugwa kenshi ko ngo mu makuru yo hakurya hariya akenshi habamo guhimba kwinshi, ariko tugerageza gukoresha ubunyamwuga bwinshi kugira ngo amakuru yacu agire ireme. Yego. Ngira ngo twagana ku musozo. Reka tugane ku musozo, dushimire abari badukurikiye, tubibutse ko twaganiriye ku mirwano y'amabombe irimo ibera Kase na Ruofu, ni muri teritwari ya Rubero. Tuganira ku kuvuguruzanya kw'abavugizi ba FARDC, abo ni Lieutenant Colonel Nchike Kayiko na Lieutenant Regan Mbuyi, aho bavuguruzanya ku bijyanye n'abasirikare M23 yagaragaje. Umwe akavuga ko ari ababo, undi akavuga ko ari abaturage M23 yambitse imyenda ya FARDC ikabategeka n'ibyo bavuga. Hariho kuri kwagaragaye bari abasirikare n'aba FARDC, ntabwo ari abaturage nk'uko Lieutenant Colonel Nchike Kayiko bivuga. FARDC na Nyatura baboneye uruva gusenya muri Masisi, muri Bufamando ya mbere na Bufamando ya kabiri, ahafashwe uduce nka Nkokwe n'utundi. Abanyekongo baranabaza icyo MONUSCO imaze muri Kanyabayonga igenzurwa na M23. Hari bombori rero hagati ya MONUSCO na Amnesty International. Ubu byabereye i Goma mu kwezi kwa munane, ku itariki 30 z'ukwezi kwa munane 2023, ahapfuye abantu basengeraga mu itorero ry'Abazarendo benshi bazira ko bigaragambije. Izo nizo ngingo z'amakuru twaganiriyeho. Tubashimire abari badukurikiye. Bwana Sentama, mbere yuko tubashimira, yego, amakuru ndabona ko Rubero hari kapiteni w'umurundi umushinga ntahe, ndetse na koroneri witwa Auguste wa FARDC basize agatwe. Ubwo tugiye kuyakurikirana yo ngayo. Ariko nibyo nanjye uyu Auguste hari aho nari mubonye, uyu witwa, ahubwo hari n'undi, hari n'uwitwa Mpakaniye w'umurundi w'umuriyetena. Ni Liyetona. Hari kapitene Bonaventure w'umurundi, yego, n'uwitwa Liyetena Mpakaniye. Aba baguye muri Gatoyi mu Shakamba. Abo ni Gatoyi si Rubero. Aba ni Gatoyi, bya bice twavugaga, biriya bice urenze za Nkokwe, nta muri Bufamando ya mbere n'iya kabiri. Yego, aba niho baguye, tubibonye mu kanya. Hari umurundi witwa Bonaventure kapitene, hakaba na Liyetena Mpakaniye. Mpakaniye sindamenya neza ngo nuwo mu bahe baba abarundi cyangwa FDLR, ashobora kuba umwe muri aho. Bakaba baguye muri Gatoyi. Ni hariya muri Nyamaboko ya mbere n'iya kabiri, hariya niho twavugaga mu Bufamando. Ubwo rero abo bahaguye, ariko hari n'undi wari uvuze, numva nari mubonye, ni amakuru angezeho ubu ngubu. Yego, sindimo mbona izina rye, ariko watubwira aho waribonye. Auguste. Yego, Colonel Auguste. Yego, niwe mbona bampaye. Ni Auguste wa FARDC. Wa Katanyama FARDC. Uyu yiciwe muri Rubero. We ni Rubero.
we yaguye Rubero. Okay. Aba bandi bo biciwe muri igice cya Masisi hariya hepfo. Ni koronere, uyu Auguste ni koronere. Urumva ko ntabwo bikomeje kubagora. Birumvikana. Bikomeje kubagora, FARDC ikomeje guhurira n'ibibazo urumva koronere yapfuye. Koroneri bazashira nta koroneri uzarokoka wabashije abarinzwe abamurinze burya kujya kumugeraho abamurinze baba bahuye n'ibibazo. Urumva koronere, kapiteni, liyetena bose niba ofisiye mushakamba. Urumva rero ofisiye yajya gupfa bafite abamurinze nabo bashobora kugwa muri urwo rugamba ruba ruhitanye uwo ofisiye. Bwana Sentama ikiriho ni kimwe. Yego, nta koroneri uzakandagira ku rugamba muri Rubero ngo tahe. Ariko abakoroneri bongera ngo bahahuriye n'uva gusenya. Niba hano tuvuza abakoroneri umwe ubwo mu gihe kitarenze ibyumweru 2 hamaze gupfa abakoroneri 16. Ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Twashimira noneho abadukurikiye tugasoza. Dushimira abadukurikiye bakoze cyane. Abasha ntibibagirwe gukanda subscribe, tunashimire n'ubundi abamaze kwikanda, ariko twibutse bose ko bagomba gukanda like kugira ngo bigaragare ko bakunze ibiganiro byacu, banakande kuri share kugira ngo amakuru yacu bayasangize inshuti zabo, bayohereza kuri WhatsApp cyangwa n'ubundi buryo bwo kohererezanya. Tubasabe banakande kuri comments, noneho batwandikire badushyikirize ibitekerezo byabo kuko birushaho kutwubaka. Umunsi mwiza rero kuri bose abari badukurikiye, turabashimiye. Yahise Ntama kuri mikoro, Mushakamba mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, ndagushimiye cyane. Ugire umunsi mwiza. Dushimiye abari badukurikiye namwe umunsi mwiza n'ibihe byiza aho muri hagiye hatandukanye. Witeka bahire.